ampara obinkase ampara 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 ontaini oyo ampara Messemuse ampara Messemuse Obira ampara Messemuse ampara Messemuse Obira ampara Munyodo ampara 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 Munyodo ampara Mama musema mahoma me mama musema mahompa me suku yi no kre ene se omo eya de papa omo eya de Adventist Vision School ha akaba akon ya ompese omo de eka ho ntimo ma yenwie eno I'm gonna get it ready, morning now. I'm gonna get it ready, morning now. I'm getting ready for the judgment day. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, gonna get it ready, morning now. I'm gonna get it ready, morning now. I'm getting ready for the judgment day. I'm getting ready for the judgment day. My Lord. Are you ready, my sister? Oh yes. Are you ready for the journey? Oh yes. Do you want to see your Jesus? Oh yes. I'm ready for the journey to the judgment day. Ready, my brother? Oh yes. Are you ready for the journey? Oh yes. Do you want to see your Jesus? Oh yes. I'm ready for the journey to the judgment day. Are you ready, my sister? Oh yes. Are you ready for the journey? Oh yes. Do you want to see your Jesus? Oh yes. I'm ready for the journey to the judgment day. Are you ready, my father? Oh yes. Are you ready for the journey? Oh yes. Do you want to see your Jesus? Oh yes. I'm ready for the journey to the judgment day. More piafo. Na je se o ma ekrado pa se atemu no de wo mo ekwa akohia suku yi eye Adventist Vision School. Adventist Vision School me se sehwi ne mpatamu ha ba bibia wo a wote menka no se wo pe suku papa de oba akọ na wa mfa nkọ Adventist Vision School a wafom kwan me se ba bia obefa bia wafom kwan enti fa oba ekọ suku yi na onkwaje ntete yesonko pa Medin the dance roda Marin sama me bekan ya tuni din se ubi bi enemia ubi bi nemia anka me ya umobo ubi bi nemia anka ubesumi bia ubi bi ne okote a anka ofiso tito a anka ubema ni dem nifa
obi da rotuetia obi aso wiase de sa ara na etie ubi bi ne me a anka ubehu se merebre ubi bi ne me a anka anisio amiri chichi areho a atumi anka obe mamidam nifa wiase de sa ara na etie manons. Yes. At the same chair say, while father corner a chichi buma, then you say, in a cancana, according to Yano, Banus were in me, Ukuna, Wiawso, fly it's in the costume, Ponia, and so sissy and Trina and shower faithful. Now, also over to me, I Over to me, I will for Moody. Say, on quiet that, Tano said beneath. Benny says, so I fell for energy as ra, not so why maybe was say will borrow oh. Nagana omana akadi aka. Me nuabwane fa Ghana tuma pefra wosum aye kan enye nipa desen se me ni ba no ye ya famude de ebo omani mpuntu me nuasom enye ba akofo ku minim se Ghana akache famwane enkote adrom right no ane ahaba me manuel smedamas Yes. Midin de Francisca agyapong majesiwa mohase meka anwesem manyesem yambeka matuni din se kente me yentuma bia me ho efe udru ba bia ahemfo ne ahema atwahia me ko na magidi wo ho esenti nipa bebre se me kire me ho enye se me kire me ho ena ma ho ofentia me damasema no ato nyame nhyira bebre bo nsema ya bompa yese ebe kakra no akan kase yebo no ye nipa free vision Adventist vision school na mo kan akan kase yebo oh me kan ya nyam de mo nsem kakra na akan kase yebo ne kan eden pa anti kakra befa nyame nhyira mo ne yedru so no French French edi mu na de di Steven Kofi Mensa. Je m'appelle Joseph Akwess. Je m'appelle Estella Duah. Je vais réciter. Pour Fais Jackie, dormez-vous, soignez les matises, ding ding dong. Merci messieurs dames, merci chers camarades, je vous vois. On le voit la français. Kakra me kai no. No. Engineer this way poem recitations no. But French. French mo. French no. Madikia ka say French de what is obi tibia na je say eno ano da che osika enti yenko why krado no yenko. Bonjour messieurs dames, bonjour chers camarades. Je m'appelle Emmanuel Edu. Je vais réciter poème, la scie va dans les bois est séparé, et se laisse crier. Oh, merci messieurs dames, merci chers camarades, au revoir. Au revoir monsieur, au revoir. Bonjour messieurs dames, bonjour chers camarades. Je m'appelle Adriana, je vais réciter poème, mon corps, que tu aimes me veiller, tu as une tête et des yeux. Tu as un nez et des oreilles. Tu as des mains avec 10 doigts. Tu as des pieds avec 10 orteils. Mon corps que tu aimes veiller. Merci, messieurs, dames, merci, chers camarades. Au revoir. Merci beaucoup. Yes. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, chers camarades. Je m'appelle Angela Day. Je vais réciter. Poème, j'ai du chocolat. Je vais le manger. Il est petit. Merci, 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 chers camarades. Au revoir. Thank you. Yes. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, chers camarades. Je m'appelle Christiana Abezu. Je vais réciter
Poème. Ma mère, voici ma mère. Elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Celui-ci le petit bonhomme. C'est mon gros pouce qui se nomme. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Merci, monsieur, dames. Merci, chers camarades. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, chers camarades. Je m'appelle Georgina Mankwa. Je vais réciter poème l'orange. L'orange, j'ai eu l'orange et je la mange. Ah, quel fruit délicieux. J'en voudrais plus. Merci, messieurs, dames. Merci, chers camarades. Au revoir. Au revoir, au revoir. Madame Korabro from French, what can I say? Jo. Eti Liberty 92.7 FM na wasugusi ya wutie. Medi ndi wasomafo kwa me owusu tikesi KOT. Suku ya ye no wonoma di ehie eye suku ya to ne din se Adventist Vision School. Eye suku ya wonoma je mofra efri ntotofe wanu akopem junior high school won. Enti fa wabofra no ko French kasa dem tese obi ka bia na me ko ado papa. Enti eno ho asem eno no eda obed was say my daughter just completed a poem. She is called Sabbath. Is it a very Babwatin? Kudos to all students there. Thank you, Eda, for such a wonderful support. My crowd, Mama Yanko, Kwano. My ready, Yanko. Okay, you go so yeah, ne Vision Adventist School. The Adventist Vision School and any one of Eddie Eshe. Now we are doing ya wada ya Ediani Muya no. School no year on graduation. And you want to say so Daniel Mapaya wo Eddie Diatre. Ya try and start through Bibia, so you go for so you for. Jenna yam fire ni enchiremu ana yemebwa. School bebia. Say you also SDA asafono e was central hono. Ha bebia e wono hwa na school e wontie nyina yehia wo ho ya wada e be na fi ya to so. Eba cho my crado. My crado dia ene yenko. Yenko. Moving on.